TS Storyverse, isoko y'ubumenyi, amakuru acukumbuye ndetse n'agezweho. TS Storyverse, murisanga. Umunsi urahita, ukarenga ikaba ukwezi, igakomeza ikaba umwaka. Ariko se, ni iki gituma dukomeza kwibuka uwo munsi? Ese uriya munsi wibukira kuki? Kora subscribe ku muyoboro wa TS Storyverse, maze dutemberane mu bihe byahise, umenye uyu munsi mu mateka. Tariki 12 Mata 1861, saa 10 za mu gitondo mu ruturuturu, mu majyepfo ya Carolina, mu mujyi wa Charleston, ahazwi nko kuri Fort Sumter, humvikanye urufaya rw'amasasu n'ibiturika. Uti hari habaye iki? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari hamaze igihe hari kutumvikana ku kurangiza ubucakara burundu. Icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje gucikamo ibice, maze isigara United States yari isigaye mu gice cy'amajyaruguru, ndetse na Confederate States of America yari isigaye mu gice cy'amajyepfo. Ikaba yari igizwe na leta zirindwi mu ntangiriro, arizo South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana na Texas. Nyuma haje kwiyongeraho n'izindi enye, arizo Virginia, Arkansas, North Carolina ndetse na Tennessee. Perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abraham Lincoln, nyuma yo gutorwa, yarazanye amatwara yo guhagarika no kurangiza ubucakara burundu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibi ntiyabyumvaga kimwe na Jefferson Davis n'abayoboke be bo mu mutwe wa Confederate. Bo bafataga ubucakara nk'imwe mu nkingi ya mwamba y'ubukungu bwabo. Ibyatumye batangiza intambara ku butegetsi bwa Abraham Lincoln ntibyabahira, biza kurangira bayitsinze ku itariki 9 Nzeri 1865. Iyo ntambara kandi yiswe ya gisivile kuko yahanganishaga bene gihugu. Hagati aho ariko, ubucakara nabwo bwari bwatangiye kugenda bukurwaho. Mu 1863, Perezida Abraham Lincoln yashyizeho itegeko ryitwa Emancipation Proclamation. Iri rikaba ryari itegeko ryo kubohora abacakara bari bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibi nabyo ntibyahise birangiza ubucakara burundu. Ubucakara bwarangiye burundu nyuma y'uko itegeko ryiswe 13th Amendment ryemezwaga, rigakuraho ubucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose. Tariki 12 Mata 1961, mu cyogajuru cyitwa Vostok 1 cyahagurukiye i Baikonur Cosmodrome mu majyepfo hagati muri Kazakhstan, mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Umugabo wo mu Rusiya witwaga Yuri Gagarin yabaye wa mbere utembereye ikirere. Akaba yaranditse amateka azwi nka First Human Space Flight. Bishatse kuvuga mu Kinyarwanda, umuntu wa mbere watembereye inyuma y'isi. Akaba yarakoresheje iminota 108 muri urwo rugendo rwe. Bishatse kuvuga isaha 1 n'iminota 48. Gusa icyo cyogajuru cya Vostok 1 cyari cy'umuntu umwe gusa. Ni ukuvuga cyatwaye Yuri Gagarin wenyine. Mu kumanuka agaruka ku isi, Yuri Gagarin yarasimbutse ava muri icyo cyogajuru, amanukira mu mutaka yari yitwaje. Icyogajuru nacyo kigukwacyo, ndetse nawe agukwe. Gusa icyo cyogajuru umurimo wacyo wari urangiye, ntabwo cyongeye gukoreshwa, kikubise hasi kirashwanyagurika. Mu buryo busa n'ubuhuriranye wagira ngo bwari bwarateguwe nyuma y'imyaka 20 yonyine. Ni ukuvuga
mu 1981 tariki 12 Mata mu kigo cyayo cyitwa NASA, National Aeronautics and Space Administration mu magambo arambuye, Amerika nayo yoheje icyogajuru mu kirere. Gusa icyo cyo cyari gitandukanye n'icya mbere cya Yuri Gagarin kuko cyo cyatwaye abantu babiri ari bo John Young na Robert Crippen. Ikindi kandi iki cyogajuru cy'Abanyamerika cyo cyamaze amasaha 58 n'ibice 5 mu isanzure, ni ukuvuga iminsi 2 amasaha 6 n'iminota 30. Cyaje kugaruka ku isi amahoro kiga ku butaka, bigaragara ko cyo cyakongera gukoreshwa. Mu yandi magambo ntabwo kigeze cyangirika. Tariki 12 Mata 1945, Perezida w'igihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanditse amateka yo kuba ariwe wayoboye manda nyinshi zigera kuri enye, ni ukuvuga kuva tariki 4 Werurwe 1933 kugeza tariki 12 Mata 1945, Franklin D. Roosevelt yarapfuye. Apfa azize ikibazo cy'ubwonko ibizwi nka stroke. Ba Claire twegerane, abafite inshuti zitwa Claire namwe ntimusigare. Tariki 12 Mata 1979, icyamamare muri sinema nyamerika wamamaye muri filime mwakunze nka Terminator 3 yo mu 2003, aho yakinnye yitwa Kate Brewster, ndetse n'iya Romeo na Juliet yo mu 1996, aho yakinnye yitwa Juliet, n'izindi zitandukanye mwakunze, yaravutse. Avukira ahitwa i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese wari kwibaza uti icyo cyamamare ninde? Ese ni ibiki yakoze byatumye yamamara? Reka mbamara amatsiko. Icyo cyamamare cyitwa Claire Danes. Claire Danes nyuma yo kwamamara muri sinema nyamerika yanatwaye ibihembo bitandukanye. Hari nk'icya Primetime Emmy Awards yatwaye inshuro 3, icya Golden Globe Awards yatwaye inshuro 4, icya Screen Actor Guild Awards yatwaye inshuro 2, n'ibindi bitandukanye. Ibi kandi yabikesheje umurava, ubushobozi ndetse n'ubuhanga yagiye agaragaza muri filime nka My So-Called Life, Temple Grandin, Homeland n'izindi. Mu 2012 ku rubuga rwitwa Wikipedia hagaragaye amakuru avuga ko uyu Claire Danes yashyizwe ku rutonde rwitwa 100 Most Influential People, rukorwa n'ikinyamakuru Time Magazine, rugashyirwaho umuntu w'ingirakamaro mbega ufite icyo amariye sosiyete muri icyo gihe. Bikaba bivuga ko no muri uno mwaka wa 2026 nabwo yongeye kurugaragaraho. Ibi byari bimwe mu byaranze itariki mu mateka, tariki 12 Mata. None ujya wibaza uti ese njye hari amateka nzasiga kuri iyi si? Igisubizo ni ese ubundi nkora iki? Naha dusoreje iki gice cy'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Niba utarakanda kuri subscribe, bikore maze tujye tubana umunsi ku wundi tumenye amateka.